احد بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد لیلۃ القدر محمد اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم عدد کل معلوم لک دائما ابدا ابدا یا خدا اے خدا میرو مندو تجھو بندو مہجا خدا میرو مندو تجھو بندو اللہ جے لیکھا کندے تلڑھی ویدو جے لیکھا کندے تلڑھی ویدو مکر خطا انوارو بند کھندو رب کڑو کندے سنبھو سائیں نصرا جسا سادی قسمت لکی ہو گئی سادی قسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی سادی قسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی سانو ملیا حسین دا نانا ساری جنت پکی ہو گئی ارے مالی نہ دے گالی ارے مالی نہ دے گالی ہم نے بگاڑا ہے کیا تیرا یہ چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا ہویا جان جوئے ماں بھاڑ میں بدھا موڑ ہویا ویا جان جوئے ماں ادا بھاڑ میں بدھا موڑ بھاڑ میں مکھاں پھت کاون ودھی کیرے اہڑا ڈٹھا موں کھوڑ آدھانا تو سبحان بھاڑ میں مکھاں پھت کاون ودھی کیرے اہڑا ڈٹھا موں کھوڑ ادا ان گاڑھے پو لگا لجائی عزت جانن جی قابل صدر احترام واجب الاحترام معزز حاضرین جماعت مجھا انتہائی محترم مکرم عزیز دوستو بھائرہ بزرگو سورہ عنکبوت جو منڈ ہوا دوستان جی خدمت عالیہ میں مو تلاوت کیوں ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ جے بارگاہ الہی میں دعائیں بدھنا بدھائنا سمجھنا سمجھانا کھاں بات اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سان سمورن کی رب سے عمل جی توفیق عطا فرمائے سب تو آمین یونٹ ودھن مہر جی طرفاں یہ عظیم الشان پروگرام خصوصاً تعاون حاجی محمد شریف صاحب ऐं साईं सां जंहिं बि दोस्तनि अहबाबनि अज़ीज़नि या जमा सगोरी जंहिं बि जानी माली तावन कयो आहे अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि दोस्तनि जो इहो तावन पंहिंजे बारगाह इलाही में मंज़ूर ऐं मक़बूल फरमाए अवां खे मालूमात आहे इन महफ़िल जा मोर असांजे सिंध बलोचिस्तान जा मशहूर आलम दीन حضرت مولانا سید اسد اللہ کھوڑو صاحب نے جو خصوصی تفسیری بیان تھی دو ماں بھی پانچے دوستن جے حکم ہے اسرار ہے سکبر صدت حاضر چھو ہاں موجی حاضری توان جی تشریف آوری موجو اچھن توان جو اچھن کو دھن کو دھائن اللہ سے منظور ہے مقبول فرما اما کے معلومات آئی ذلہ جو مہینوں ہلے پیو غالباً علماء کا اما عزہ جے حوالے ساں بھی بیان بجھا ہوں دا ترغیب عزہ جے حوالے ساں اما بیان بجھا ہوں دا ہی ذلہ جوارو مہینوں
حج جے حوالے سان بھی مشہور آ ऐं ज़ुल्हज वारो महीनो क़ुर्बानी जे हवाले सां बि मशहूर आहे ऐं हिन ज़ुल्हज वारे महीने में मज़लूम मदीना शुहदाए इमाम दामाद पैगंबर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन जी भी शहादत आहे। इस्लामी साल जी पुजाणी ज़ुल्हज ते आ, शुरुआत मुहर्रमुल हराम। इहा ॻाल्हि अवां जे ज़हननि ऐं इल्म में हूंदी त मुहर्रमुल हराम बि क़ुर्बानी वारो महीनो, ज़ुल्हज वारो महीनो बि क़ुर्बानी वारो महीनो। मुहर्रमुल हराम जी पहिरीं तारीख़ इमाम अदलो हुर्रियत शहनशाह सियासत सोहरे रसूल हज़रत उमर फारूक जी शहादत आ ऐं 10 तारीख़ ते हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला जी शहादत आ ऐं 18 ज़ुल्हज हज़रत उस्मान साईं जी शहादत आहे। मांखे लगे थो तव्हांखे थोड़ो गर्मी वरतो आहे। इंशाअल्लाह क़ुरान हलंदो, हवा हली पवंदी इंशाअल्लाह। वेतर महर दोस्त असांजा मुजाहिद अब तवज्जो सां वेठा आहियो न। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब में लिखियो आहे, सजन फरमाईंदा हुआ अगर रात जो जलसो थिए त ता देर वेंदा कयो। के पुछण वारे पुछा कई साईं छाजे करे? संगन फरमायो जेको रात जे जलसे में देर ते वेंदो आहे न, अल्लाह तबारक व तआला उनके खाते में तहज्जुद जो सवाब विरिथाईंदो। ये रात जो प्रोग्राम आहे तो इंशाअल्लाह देर ते वेंदासीं। अब इंशाअल्लाह त कयो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा हिकड़ा इल्मी कमाल आहिनि, नबी सिंह जा हिकड़ा इस्मी कमाल आहिनि, नबी सिंह जा हिकड़ा जिस्मी कमाल आहिनि ऐं वॾे में वॾो जेको असांजे नबी मोहम्मद अरबी जो कमाल आहे उहो इल्मी कमाल अल्लाह जो क़ुरान। मां इंशाअल्लाह मांखे के दग सां लाईंदुसि। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हिकड़ा इल्मी कमाल आहिनि। मां अवां खे समझाया, मां हिनी शइ खे नबी सिंह जो इल्मी कमाल चवंदो ऐं पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो हर सहाबी कमाल आहे। ॾाढा वधो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो सहाबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर जॾहिं इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो मको सॾींदो पियो आहे, मां अवां खे इल्मी कमाल मोहम्मद अरबी जो सम्झायो, ज़रा तवज्जो त कजो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो मको सॾींदो पियो आहे। हज़रत उमर ज़ार ज़ूर ऐलान तो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी फरमाए, उमर काफिरन जो ग़लबो आहे, इनी वक्त उहे ताकत ऐं कुवत में मत। अल्लाह अकबर कबीरा। मोरखन किताब जे अंदर इहा ॻाल्हि लिखी आहे, जॾहिं हज़रत उमर इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो कलमो पढ़ियो आहे, तंहिं टेम ते कुल 14 सहाबा। अल्लाह अकबर कबीरा। पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी फरमाए, उमर कुछ डर कर सब्र कर। हज़रत उमर अर्ज़ पे सुना, उमर तो मोहम्मद अरबी जो कलमो पढ़, उमर तो मोहम्मद अरबी जो नौकर बणिजी वञे, अॼु बि लिखी नमाज़ पढ़ी वञे। उमर जे अचण जो को फ़ाइदो ई न आहे। सुना तव्हां बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ण जी तयारी कयो, घबरायो न, उमर जाने मको जाने। नजर कया अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी जो मको सॾींदो पियो आहे, तो मको सॾींदो पियो आहे। हज़रत उमर ॾाढा वारे अंदाज़ में ऐलान कंदो पियो आहे, पर पाक नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी मको सॾींदो पियो आहे त छुपी करे मको सॾींदो पियो आहे, सवाल थींदो पियो आहे, एतिराज़ थींदो पियो आहे। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर बहादुर या
اساں جو محمد عربی بہادر نظر کریا ہاں مجھے عقیدہ مجھے جماعت جو عقیدہ مجھے ورنن جو عقیدہ کائنات جو انسان اگر کر پر محمد جو مقام متھے اور اعتراض حضرت عمر مکو صدیق ہو پیا ظاہر ضرور اعلان تو فرمائے پر ہاں امام الانبیاء محمد عربی مکو صدیق ہو پیا شپی کرے مکو صدیق ہو پیا اعتراض حضرت عمر بہادر یا اساں جو محمد عربی بہادر نظر کجا اللہ اکبر کبیر او ما بادر میں چوگا عمر بھی تو عمر سائی ودا بیروارا رحمت اللہ علیہ فرمائیں اگر کہ جو غسل گھنو پہ جی ونی تکلیف بیماری جی حالت شیطان حاوی پہ تھی ونی سائیں وڈا بیروارا رحمت اللہ علیہ فرمائیں سینے پہ عمر جو نالے نکو شیطان کے طاقت ہی نہ ہے یہ عمر جو نالے جو روبا چونا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تمہارے تمہاں کے اسلام دی ضرورتا وطن کے اسلام دی ضرورتا نندن کے اسلام دی ضرورتا پکن کے پوڑن کے اسلام دی ضرورتا شور بارن کے اسلام دی ضرورتا بہراری بارن کے اسلام دی ضرورتا پر واہ عمر تجھے مقام تو قربان ونیا جو اسلام کے عمر دی ضرورتا چونا سبحان اللہ حضرت عمر جنہیں امام الانبیاء محمد عربی جو کلمہ پڑھوا پاک نبی محمد عربی حضرت عمر جلال اللہ فرمایا کہ شاعر شیر میں بند کیا چونا سبحان اللہ ارے یارو مبارک ہو لاڑے تو سبحان اللہ مزو کو نہیں ہنے میرے بلا چھو مایوس ہو حوالہ دی انشاءاللہ ارے یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا عمر ابن خطاب آیا پل گراں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کر شک نگاہ پر عمر آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی جگہ دے علمی کمال محمد عربی کے پتے اگر دین اسلام دے کرے وطن سرنوں پڑے عمر دے ڈاٹا ڈھاٹا نکری وینا غریب کا دے وینا ابوجہ کا دے وینا لاچار کا دے وینا اللہ اکبر کبیرہ آج کرے محمد عربی ڈاٹا پوارے انداز میں مکو سدنہاں سدے سگن پیا نن جے محمد عربی ڈاٹھائے پوارے انداز میں مکو سدنا یا گال امت مکھالا گو تھی پمیا پر پاک نبی امام الانبیاء محمد عربی شبی کرے مکو سدے محمد عربی غریب نے ابو جنگی رہنمائی فرمائیا یہ امام الانبیاء محمد عربی جو علمی کمالا چونا سبحان اللہ انجام آگے کھولے سمجھایا حضرت علی المنقلہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے چونا سبحان اللہ چاہیے سبحان اللہ وہ مابادر میں چون دوران دو علی بھی علیہ چاہیے سبحان اللہ حضرت علی المنقلہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جہاج میدان میں حضرت علی کے تیر لگی دے حضرت علی کا چلا تھا کٹنا پیان حضرت علی کے درد تینے پہ علی بھی تعلیہ اللہ اکبر کبیر حضرت علی چانا لگو جنہیں ماں علی اللہ کا جی نماز پڑھا اللہ اکبر کبیر تمہاں تیر کب جو ماں علی کے پتوں ہی نہ پونو ساجے کرے یا علی جی نماز رب محمد جو قسم وہ ماں بابن میں چو دوران دو تمہاں سانگے گھر دی پریشانی اگر نماز میں ماں کوڑے چکھن دو رکھا پہ بھلی نہیں یا علی جی نماز یہ بھی اساں دے نبی سے جو علمی کمال نکتے دی گال پہ سمجھا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جنہیں ماں علی نماز پڑھا ماں علی جو تیرو کدے جو ماں علی کے پکے ہی کون پونو اللہ اکبر کبیر حضرت علی المرتضی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھن دو پیا حضرت علی کا تیر نکریو حضرت علی کے پتو ہی کونے پر نظر کیا بخاری میں لفظ لکھا گیا دی کہ سید عالم کا تصدیق کرایا گیا امام الانبیاء محمد عربی فرمائینا کدے کرے محمد کریم جی دل جونیا کہ نماز کے ڈھو گیا اللہ اکبر کبیرہ پر مایو جنہیں نماز تے مایو نماز دے اندر کشن تے پارا کھڑی نہیں جو پارن جو رون جو آواز ماں محمد عربی جو نبوت وارن قدن مبارک گندین جو ماں محمد عربی نماز کے مختصر کرنا سوال اعتراض حضرت علی جی نماز متھے یا اساں جو محمد عربی جی نماز متھے حضرت علی کا نماز میں تیر کڈنا پیا حضرت علی کے پتو ہی نہ ایرو تا اساں جو محمد عربی اللہ اکبر کبیرہ جو رو بارن جو رون دے محمد عربی جو نماز میں دھیان ویندو پیا حضرت علی کا تیر نکرے دو خبر ہی کون پئی پوے محمد عربی جو دھیان بارن جو رون دے ویندو پیا سوال محمد عربی جی نماز متھے یا حضرت علی جی نماز متھے کائنات جے انسان جو نماز گڈ کر پر محمد جی نماز متھے ہکڑا اولاد جا حق ہکڑا جان جا حق ہکڑا مخلوق جا حق حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھی کرے رب جا حق دادا جا پر حضرت علی کا جان جا حق وسری محمد عربی جنہیں امامت وارے مسلط بیندہ محمد عربی کے پتو نماز میں جوان بھی ہوں گا پوڑا بھی ہوں گا بیمار بھی ہوں گا لاچار بھی ہوں گا امام الانبیاء محمد عربی نماز پڑھائے گئے رب جا حق بھی ادا کیا مخلوق جا حق بھی ادا کیا تھا جان جا حق بھی محمد ادا کیا یہ وہ سانجے نبی سے جو علمی کمال انجا ماں آگے سمجھو رب محمد جو قسم یہ کپڑوں یہ چادر ہاں پر یہ کپڑوں امام الانبیاء محمد عربی سے لگی بیو چادر قرآن جی حصے بڑھنی وئی یہ دیتا سانجے محمد عربی مکہ موارے رب محمد جو قسم وہ مابادن میں چونا یہ نبی جو بھی نبی چونا سبحان اللہ وہ مابادن میں چونا اسا کے نبی وہ ملو عزت میں آلہ عظمت میں آلہ صفت میں آلہ عفت میں آلہ جلوت میں آلہ خلوت میں آلہ جلال میں آلہ جمال میں آلہ کردار میں آلہ انوار میں آلہ رفتار میں آلہ خفتار میں آلہ شان میں آلہ بیان میں آلہ عنوان میں آلہ میدان میں آلہ عرشت آلہ فرشت آلہ محمد عربی جو قرآن میں بھی آلہ چونا سبحان اللہ چوتا نبی جو نبی ماں کون پہ تمہارا بسے قرآن میں اعلان فرماؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا نظر کریا انہی جمعیہ میں رسول بھی اجیو پیغمبر بھی اجیو نبی بھی اجیو عالم بھی اجیو طالب بھی اجیو صالح بھی اجیو نوری بھی اجیو ناری بھی اجیو عرشی بھی اجیو فرشی بھی اجیو اللہ اکبر کبیرہ امام بھی اجیو خطیب اجیو عدیل اجیو غازی اجیو قاضی اجیو نمازی اجیو نظر کریا وہ ساگے محمد عربی ملیو اللہ اکبر کبیرہ جو حضر جو نبی سفر جو نبی پتھرن جو نبی پکھن جو نبی پرندن جو نبی محمد عربی کائنات جو نبی جو نبی جو بھی نبی چونا سبحان اللہ شادی قسمت لکی ہو گئی شادی قسمت لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی سانو ملیا حسین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی سانو ملیا حسین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی سانو ملیا حسین دا نانا ساڑی جنت پکی ہو گئی نظر کریا پاک نبی امام الانبیاء محمد عربی جے چادر دو تو کہ مکان سمجھایا توجہ کجا ایری گان پہ مٹھائیں ونیا متا تو کہ بزرگ کھا کونا بدھی ہوئے اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی جی کچھریا وہ مابادر میں چاندو رہنوا کہ بھوکار جی کچھری نصیب تھی لیا کہ کھانا جی کچھری ملے کہ بھوکار ودیر نواب جی کچھری ملن دیا پر صحابیو تمہاجے مقام تو ماں قربان ونیا جو کہ قرب کچھری دیدار جو محمد کریم جو ملنو
چون سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پاک نبی امام الانبیاء محمد عربی جی کچھریا محمد عربی جا مہمان آیا نظر کجا مجھے توجہ دے کوئی دوست ہو دے گا نہارن اللہ اکبر کبیرہ محمد عربی جی کچھریا نبی سے مہمان آیا محمد عربی فرمایا مانی کھائے دو ارادو آئے سونا مانی کھران وارو محمد جو نحقی تھینی چون سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء محمد عربی مانی جو پروگرام فرمائے مجھے محمد صحابیہ کلھے تے چادر اللہ اکبر کبیرہ مجھے محمد تو فرمائے صحابی چادر تنسا آقا قربان ونیا چادر کیڑے کممینی مجھے محمد عربی فرمائے پھٹ چادر تنسا نی چادر جمتا مہمان مانی کھائینا مہمان مانی کھائن پیا مہمان مانی کھائن پیا مادرہ معاملو حلندو پیا مانی کھائن جے وچ میں وہ صحابی جنجی چادر جنجو کپڑا پچھندو پیا یار بدھائے تو صحیح مانی میں مزو آئے آنا اللہ اکبر کبیرہ مہمان چوندو پیا مانی میں وڈو مزو مانی میں وڈو سرور پر جے کپڑے جے متا مانی رکھی ویا لٹو میرو مٹی لگلا یا گاڑے سٹھی کون پئی لگے صحابی جے اکھ میں پانی آئے اللہ اکبر کبیرہ انہوں مہمان پسنگا پیانا یار ساجے کرے روندو پیا کہ تو کہ پتو ہی نہ ہے تو انہی رمال جے عزت حملے پیا اے اوہ رمال انہی رمال سا پاک نبی امام الانبیاء منتھن جو ٹیما دیا کرنیا امام الانبیاء مجھے در مہمان بندی آیا یا اوہا چادر مجھے کلے دے محمد عربی آیا نبی علیہ السلام نے نبوت واری پیشانی ماں پتھر باندھو پیوا محمد عربی فرماؤ پتا یہ رمحال دبے امام الانبیاء جو پیشانی وارو انہی لٹے میں پتھر چنگڑے لوا چون سبحان اللہ کہ یارا ہوا گالے پانے جائے دے پر دھوئی سون تو تمام وڈو میں روا مجھے محمد صحابی چوندو پیوا مگر یہ خوب تھینو پیوا اکیلو خوب تھینو پیوا کہ انہی کپڑے میں مجھے محمد عربی جو پکھر لگلا متا کپڑو پانی میں سٹیا خوشبو نکری ونے واہ صحابیو تما جو عشق والے انداز تما قربان ونیا اللہ اکبر کبیرہ صحابی چوندو پیوا تما مانی کے پرے کے وما اٹھو تو کھرو موتی جا ساگو میرو رمالا ہتھ میں کھرو کلھے دے گھر ویوا انہی پیرن دے یارو موٹی آئو محمد عربی جا صحابہ انا مانی جو پوری کون گیا حلنی پیا ساگو صحابی ہی جو میں رکھو لٹنو ایلو پیا مہمان سمجھیا یارو تو ساگو لٹو بھی ساگو اللہ اکبر کبیرہ صحابی چوندو پیا مانی تو مٹھے کرو اللہ اکبر کبیرہ رمال ساگو وڈو مہمان چوندو پیا یارو رمال دا اچھو میران حلی وئی مٹی حلی وئی اللہ اکبر کبیرہ کہ اٹھو ویو اٹھو موٹی آئے کیڑے مشین میں لاہے کیڑے مشین میں دھوئی آیا جن مشین میں دھوتو نہ پانی میں دھوتو یارا کمال کیڑو ماجرا کیڑی مسئلو کیڑو انہی ٹائم دے ویو انہی ٹائم دے موٹی آیا کہ آپ کے محمد عربی جو میں کمال سمجھایا کہ کیڑو کمالا کہ گھر میں مرماد کھڑی کرے دل چاہے تھو تم دیر تھی نہیں کہ کیڑو کمو کرے آیا کہ ہی جو نظر کیا گھر دے اندر ہاتھ نور میں مجھے کھرواری مانی بتائیں دی پیا یہ ہاتھ میں رومال کھڑی کرے نہیں سچو جو مال میران سڑی ہوئی کاران سڑی ہوئی ہی جو نظر کئی مال ہاتھ جو بٹھا تر رومال جو دھاگے کبھی تو ہی نہ آئے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ نعرہ تکبیر یہ محمد عربی جو کمالا داڑیا تو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اساں جو نبی جو نبی آواز میں علماء کا بدھان بدھناؤ کہ محمد عربی انسان جو نبی حیوان جو نبی نور جو نبی نارن جو نبی محمد عربی جانور جو بھی نبی چون سبحان اللہ ہکری ہڈی علماء کا بدھناؤ یہ واقعہ ماں مختصر اما کے اشارن طور سمجھائیں ونیا اللہ اکبر کبیرہ شکاری یہودیہ یہ مایوسی دے عالم میں ہرنی بیٹھیا نبی جو نبی سامو جلوایا فروز شاہ محمد عربی جے نبوت بارے چہرے انور جو زیارت کرنی پیا محمد عربی اورے آیا چودی کا سنا تو دھمائے محمد عربی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں زبان حال سانگا نائی دی پیا او مجھا سنا محمد اللہ اکبر کبیرہ تیرے ماں کھرا کو نکلا پئی مجھا بچہ سکون مند میں ہاں ماں نکری آئی ہاں ایڈو ٹیم گزری ہو ان ظالم ماں کے پھاسائیں ویدوں ماں کے بچن کے کھیر پیانا سنا ماں کے اتنی مولت وٹھی رہے جو بچن کے کھیر
पिया इठो पई मोटा मोहम्मद के पतो हो त पाक नबी मोहम्मद अरबी सां जो वाइदो कंदो आहे वचन कंदो आहे त निभाईंदो आहे अल्लाह अकबर कबीरा हा मुझे मोहम्मद अरबी फरमायो शिकारी इन हड्डी में हाथ कर या मोटी नी मोहम्मद ने हारे करे खिलंदो पियो आहे मोहम्मद ये वडी होशियार आहे ये कीअं मोटंदी हुनखे पतो ई न आहे त ज़ामिन पढ़ण वारो नबी जो नबी मोहम्मद अरबी सरदार आहे चौन सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा जिन्हें हड्डी नहीं दी पया मुझे मोहम्मद को फरमाया जैसी ते हड्डी मोटी न थे तो मोहम्मद इंतजार में रहंदो चौन सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा तमासा मेड़ में वनो के गरीब जरा अब मां डटे मुको ने जल्दी हलनो मां जल्दी मोटनो मां वाह मुझे मोहम्मद जो जानवर के समानत में नबी जो सरदार मोहम्मद अरबी इंतजार में चौन सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी इमाम अल-अंबिया मोहम्मद अरबी इंतजार में हड्डी बच्चन ने आई के जल्दी कयो जेको खीर पीनो दव घी पी वठो मुझी ज़ारत भी करे वठो वरी कोन मोटंदी मां ओरे मोहम्मद के इंतजार में भी आई आया तो बच्चा सुभाने हाल सा अम्मा सा ॻाल्हाईंदा पिया अम्मा उन मोहम्मद को ॾिसी आया जे हा वो मोहम्मद ॾिसी आया जो बच्चा सुभाने हाल सा अम्मा के चवंदा पिया अल्लाह अकबर कबीरा ओ मुझी अम्मा जेकॾहिं मोहम्मद अरबी तुझे करे सामने पियो आहे उन इंतजार में बीठो आहे ख़बर आहे न इन मोहम्मद अरबी का ये तू भी कुर्बान है तो तुझा बच्चा भी कुर्बान अम्मा देर न कर जगह तू मोहम्मद जो दीदार कयो आहे त असां भी मोहम्मद दीदारत करनी है दादा तो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी इमाम अल-अंबिया थोड़ी देर का बाद में निहाल हली वही दा अकेलिया पर बचन सुनो इंदी पया शिकारी ताजुब वाले अंदाज में ॾिसंदो पियो मुझे मोहम्मद तो फरमाए ए शिकारी तू मां मोहम्मद के कोन सुनिया तो तू मां मोहम्मद के जगह सुनियाने आ त सामने न वठी आ इस हनी वही दा अकेलिया पर बचन सुनो वठी आई अल्लाह अकबर कबीरा पाक नबी मोहम्मद अरबी जे चेहरे में यहूदी निहारे करे चवंदो मोहम्मद तू भी आला हनी भी आजाद मुझे मोहम्मद सुना जल्दी कर कलमो पढ़ा मां तुझो नौकर है गुलाम मुझे मोहम्मद अभी फरमायो जेकर तू मां मोहम्मद जो कलमो पढ़नो आ तो तू भी जहन्नम खां आजाद दाढ़िया तो सुभान अल्लाह एड़े नबी जा उम्मती आयो अल्लाह अकबर कबीरा ये केड़ो महीनो आ जुल्म वारो महीनो आ इन्ही महीने में हजरत उस्मान साईं जी भी शहादत आ हर सहाबी नबी से जो कमाल हर सहाबी नबी से जो कमाल अदा जा तो सुभान अल्लाह पाक नबी इमाम अल-अंबिया मोहम्मद अरबी जो उस्मान वो साहबिया ये जो दादम भी मोहम्मद सां मिलंदो आ त नानक भी मोहम्मद सां मिलंदो आ नज़र कजा मोहम्मद अरबी जे दादे जो नालो छाए अजो मां अला खां पुछां अबा तू कंहिंजो पुटरा जे फलाणे जो तू कंहिंजो पुटरा जे फलाणे जो अॻिते ख़बर ई न आहे पर अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे पीढ़ियुनि ताईं पंहिंजे अखनि ॾाॾनि जा नाला बि यादि हज़रत उस्मान चो न सुभान अल्लाह नज़र कजा तो के इमाम अल-अंबिया